mau lihat mana dia. Jadi soalnya mah dia mau hula-hula nami raja sinabela nunga mga radihami raja namila o mga lusi suku-suku ni raja patikian na pasakami mga tuwa siya. Mau lihat ma di bangu raja ni pamurun nami raja si tumorang si bidwama. Lauli ka. Alai raja nami parjulo ma tadok mau lihat tua mata nomor 2 di Batak. Isiala pangiring-iring na dihita do ipatungayon na boy kita maripasos sa 13 tikyon di nomor natapak kita nomor uda-uda nomor buru ima di inganan di parataran yanak nomor sangap do inganan parataran di buru nomor 2 jalan yung mahudul hita di kursi nomor jodor sikap ni lagi diam jojor matong persaulian jojor mah pasamora pasatan itu anta jalan diar mah panggawean diar mah parorasan dihita sadu alai raja ni mang buru alung doatan ne dua na namado asate tek do mulan ni gotang ser mulan ni tortor sise mulan ni sukun mulan ni hata asa adong dalam mani seu man kumkamur raja ni buru nami asa do honong matong so manidok ni dua Pitu keluar ni hari 12 keluar di bulan Noaiter kau orang katai raja ni wangguru pasal kau majolo tinggal bulan sudah putih mami Mau lihat maraja nami baris jajan na dirura pangaloa moro masuwat tong raja na ikot do oloa moro doro dapotan pangomongan asa marluga matutusolo marluga tujuan alaning mulot tama na makatai tentu kawaron namin matro tinggal padukulan buru nami. Ang pula marlujok kamu nih. Pula marlujok ni mana? Mau lihat ma dia murah jadi pamurun nami nung masa tuami tinggal padukunan ni naudi padukunan ni narekat so lima dihita amat daraja inata soribada nung ali so tinggal padukunan tinggal pasu tinggal situ suara nahot dihutulan na say mga sumasum at kong amat na diwata di hulaot ka jala dioma panggabian tiyo ng parhorasa jala hot ma pasu-pasu na dihita na marula-ula na maraburo na marisi parbuwe si Bernitondi parbuwe sakti parbuwe si libur-libur asa firma kong ibalu-balu pasaloman asa firma tong di luju-luju at tong nakaka pangomongan asa sakti madingin sakti madogu asa horos mato dibandingin biru to di madogu horos mapargal-galan mango manang pertiga-tiga horos manang ibangan Tuhan suang-suang liwat tong nang tinggal di bona pasuri asa tolong malibur mamusia po parang taud martakang majuara kaya tigijang na debatian nabura rata naburan sirarauru hasoloman niya kay nata sorry brother asa tiarma panggawian tiarma perhorasan tiarma ngolu-ngolu dapotot ta tujuan adong musik ringgit sido suara manang rupiah daburan nati dopani pamartata si balas rohani matara do inata sorry brother asigi matang rohani matang nomor 2 diwata semat tabada bamatong dihita silas niro jadi nuan per raja ni mangguru takas diagas hingga panipunanon adong obat jala buaton nai matong tolu asa tubuh ngolu-ngolu moro di Singapura tomot didok mon dolar moro di Malaysia tomot didok mon ringgit alai moro di Indonesia didok mon yuan rupiah yuan petong raja ni mangguru asa lihat kamu jadi asal bahasa yo tu wasatan raja ni mangguru Seremon tuamu peparan yuputa tuan nabolas atau tamang ma seremon tuamu peparan yuputa bonanyonan atau roma alai ang sede-sedeon natin umani naman tonggo betami asa sa manilok niyang kabar sinewulin na nidurong pora-pora las mani dos real moloro kasilas mirwatong ito ratok mapinamasok 2 juta dos marwata manang na nidurong sibaw las mani pora-pora molo tipe mamasok 2 juta ba unang dukong pa mau sibaw marwate sila mga hadap natin
Jadi somanima raja ni amang guru. Tahu itu lah. Adong doa tadi na tua-tua ina naman to. Asal lawita karama gawi pagdingdingan awana gawi asabi. Naking takas numasa ujalo ami tinggal padukunan siap kamu raja di pangurun nami. Alai mulak manusia tuamu nagabi tinggal pangalusi. Asa sadar wang dinalaw pangalusi sukus nami raja ni ulang-ulang. Borunan. Mau lihat raja nami hilok si dua-dua habangin untuk songkok tunangkan si marhalus. Nah kinung atak kasuka morhantani tinggal padukunan. Waik sahak maun tuhani nagari tinggal pangalusi. Do sada ringgit si dio suara. Asa sada mahal tong songo deo naik nomor 2 songo deo tua. Lau mangalusi suku-suku ni raja. Nah kedua ada hati raja nami. Hati kiri raja tay padu raja. Mau lihat ma dia mau raja ni pangurun nami. Raja ni mangguru adong Tuhan ni dua-dua ina naman to joro ninang do asa ni nung joro pinangan do tong asa ni sikun takas naki ngawu suruhan mga to ikan nalas sagat marlokan na tayo jala sobro kuwas namin minumay siyo-diyo na pinatupamunay disiyo gadona disiyo gadina sa dia mantang raja ni mangguru sa pangurungas may tugarin saudara may tuboy sebalo may kulong may isipan niya polioli jala sipaninda panay dengan naik pada dengan urusan pada yang jual na naman to bago dengan orang to dolo to naman roya or sumami itong mula-ula mura dyan sinabila naman ato ba't ito ba naman yung mura dyan pangurong namin naman kalaya naman pala dyan ang muro naman yung pumuhamid yata ni si tu si panganon na tabas sa ulo ni dia malak na dia maunok na dia matana dia manuna takas mahalaw ng muro siya po di mami pala dyan ang muro mau lihat raja nami di doksi dua-dua ni nabubu na sila di hati-hati. Kalau kita jual mana mahulu kamari tudulo honok parjulo mau lihat. Mau lihat mari di bakana tong madongane para mo kita satu tikyo tong di bagasan ay pasor do lasiro. Ia mana kasih madudura jay di situ di sekarang masak ng kabusuro. Adorang sugo di siya raja nami parjulo mahani parhuhuwasi taringong di sitangan. Asa si tinti masih paggolang-golang pangarahong ka. Otik sosial dia raja nami nabutar patupahani Tuhan tadi watama napasakto budak pasu-pasu asa marbau kadom mena marbau lihori budak simutok-putok otik si dormidon papur nas katok tudari saudara metuhi si para pusi-pusi may si panayang huri-huri ukut si pasigda panay asa bago naman hakto na tubuh dia kata dirugian oras namoto raja nami naman aktor tutak ba na maparsapot tadi kami pagborompo na mamalaya. Dia masuk ke betul raja takas ma alusun nami paggabiran parhorasan do raja nami sinubut ya. Mau lihat ma dia mur raja di pangurun nami panggabiran parhorasan do kabe ngani dokna. Laslo ang tinggi sa raja di mangguru asimat ang ulangi mata nomor 2 di bata. Saya tidak baik man yung diak ka parsaudia panggabiran nang diak ka parhorasan. Alay raja di mangguru adong Tuhan niya dua-dua na naman to asal itu nauli mato narikan siapa kita semua mau dulu sidongan semua nama jalan asal takas kita di berubah cuma kasang ujungnya orang asal takas mato kita waluma cuma kasang mereka mau orang di sini takas di bangga orang seni raja di mangguru asal tinggi bulu duri mai jai masih jauhan di sini takas di bangga orang seni dia mah nalau sitari orang tidak putih mami raja di mangguru mau lihat raja nami tulang nabulzun tunggadak doha manutun manak unang tertutup nangin unang teru toho de raja nami siapku ni dauli siapku kinadeka siapku de panggarian parwarasan itu tuh takas mabawon nami tu aluban de raja nami raja bulun tulang nabulzun so natakas kita kaulah di manubung nyari di nama wahai ulauta lah jalan udur kita mengudur anak kami nau gawe helamu buru nau gawe parumen kami majalo ka masuk pardoa sari Dios yang balas joro ni duarte marite na posona mardo budu si iman yang raja ni habis salun na mangido asa pasu-pasu kamu mah habis salun na parboro muna
Lumobi mari guru muna mamung kapandonga sari pior. Asa agiannya ibuna sida barurak bagas tutoru martakat usia birang. Lomak marbulung tugijang jala marbarbui naringkat. Jala manusia elek pangiduan kami raja nami langsung pikiyong mania. Pasaton nami surbanya ada surbanyong nami sinamot di burung raja. Walau tu itu raja bilang kemarate sinamot hugari hong kami mai jala ulau sadari. Soalnya masuk setak kasih ibang gabian parhora sari raja nami siyo putih. Mau lihat tema raja memang buruk. Nungat takas dijunak dia tahu kamu disitakas di banggabiak para orang satu ima tutu binara mengudur kita ya nak betai itu bagus story tuata macaro pasu pardomas sarebion tang yang nabi temu raja di mangboru kamanta nomor 2 di mata asa dua lak matong itu basi boru idolok di dua asa dua lak matong nasi daerah nami dok boru nami dua boru dengan nama toki isau rumah dua langsung ketika musim dipanggil dua orang boru naik pas satu mula tuagi sobani ada mana ngejabor sinamuk di boru nami tuan ketemu raja yang boru boleh yang ma panggil dua munai alai raja yang boru ayok to yuk na tua na ay nunga pitu bini nami bawa dua tiga nami nunga uli ni nami ay gua muda matong aduh nami raja yang boru dan tutua batu dasi bora dan tuturan datu ajaran nama roa anak ni raja dua mangboru jala bagu namora nuan ketemu raja ni mangboru sedema tabi lagi tiga mau horbona tiga malukuna sedia godang mahudana sedia godang mamuse masna do gerakna sedia godang mamuse ringi suara nah naik si bahasa muna tuami bula-bula asa dono naik masuk ni dua asa barita dia pedang mardaka burung bira barita dia urjumu pangurang kami raja situ orang situ ama tar barita do sa rodi dia noai pere nang buru godang pasar tahu situ budi mari raja nang buru mau liate raja nami to horo ni dok ni raja barita ilapinang mardaka burung bira dia moraon ni opung nami na hinantar sabdo sa rodi dia alai raja nami andilo nanahinan hadap kadangan may saunar di hamoran daw po nahinan tinggal kenangan na maraja nami dirami dan adong pihak ka nami nilangan di rajay kalubuna hodana durbiana kamas alay poros niya eso para mi raja nami di pasada may gaberugian Indonesia na tinokpan pamarata isima lubuna isima hodana isima horbona isima masna Stokpol rabu minudul sehari nanobau sehari mangelek kok mahami raja nami. Soalnya banyak suban nami raja nami. Sebut ya. Stokpol mau lihat raja yang buru. Stokpol rabu minudul nanti. Mana Stokpol bukan? Tahu ya. Stokpol. Jadi mau lihat amang buru dipanggil dua mulai. Asa si sehari mangelek kok mau tujuh si sehari manobau. Tuami ulah mantep tongore orang ada yang buru dan kita untuk nami dinalaman untuk kono yang kosong dorong itu waktu tujuh kan sekali nama pengatu doa saudara doa itu mangi waktu tujuh senor ulah lu dalam nami wan kerja yang buru asal yang kita kenal nanti Nauli betul. Soalnya diamu buru bere nami Nungatuk kakas naking hamdi na magkatay do raja ni pamurot namin. Naing pasado ni nasida matuami sinamok ni buru namin. Manang paribamu. Nuan pe diamu boru bere ibebe. Asabi kamu patabok mo. Perkelo pasatay matuamu. Boru bere ibebe namin. Kami madihin na boru bere ibebe ni Raja ni sinagya. So mahina. Perwakilan mah mau lihat isi mahina katao. Sisa katao mahina sisa nautian. Mau tu mau katao. Sudah mahina katao. Pasal dia mau lihat malihan na ulo nani raja sinagya. Uli macam dia kemakanya pula berlaku pemurung pula raja sinagya. Hami dia keburu pula raja nani malas kirohan dia balati kio. Hinawan niya ang kerajaan. Siguro ka na uli na hal.
tiap kau dulu muna dia kepak kau muna ada matu takas masih kau dulu kau muna doh pangulo muna raja situ orang mau lihat memang dongan orang mau lihat dia mu bolu bere nami terlumoi ma dia mu raja di rumah saudara nami raja ulun dan tarotok nami dinalaw mangutuponi yang kosojolo di turiamu kami raja di rumah saudara nuain pe dia mu raja di rumah saudara nami namanya penuturiong kami siap kamu raja di rumah saudara buah dia mu raja di rumah saudara nami gari majalah orang sama dihita namra maragi bumpalan kujuta togara dan sinapila dos marwata deh sisa ada maita hadata nasi jabui madangin gabi ma jala oras so anima naupar sangapiami horong ni ula-ula do tulang nami ula-ula nami rajai siburian tulang nami rajai sirai rajai sinagai hola tulang nami rajai lubang kau tulang nami rajai siopi ula-ula nama-nama di rajai silaban rajai aritolang raja hukum rajai sibarani raja nami raja bolot inang sori moda adong doa ni dua-dua ina namantok di jolo ang gay pardogi di budi ang gay panggonggong di donga-donga ang tong gay raja padudugi nuan ko raja nami numatok takas di bayu yuntak mujala di matang-tang yamu kami dinamakan raja di pangurun nami raja isi dumorang dang tun tarotok nami raja nami dilawang untuk ko sinawang ibor nami yang ko sejolo dituturiang kami raja di bagyang limamu nuan ko raja nami namangilo panuturiang kami siya kamu horong ni ula-ula do tulang nami karena kita berpasantai ma tuang siyo buti ma bor nami pati patuturia muna pamurun nami di bagasan tujuan tapi nasa muna tuhami pagkatiyo patuturio sa kami horong hula-hula jadi di bagasan tujuan na saudara kami do dihami horong hula-hula ate beda jadi dihita sa luhut na horong hula-hula di bagasan tujuan di lamangido patuturio tutu pamurunta jadi asa hubari bison dihita sa luhut na horong hula-hula hula-hula namarhamaranggi raja silaban dua rajai aritonang tolu rajai sibarani tulang rorot rajai sihopti boda tulang rajai lubanggaul tulang rajai sirai hula-hula rajai siburian dihamu nami di bagasan tikon na mangido kanuturion pamuruata wa saya silumpo wisilum pagarong mahita dos mataita jadi dihamuna pamuruan nami di bagasan tikon tuturi na mangido kanuturion kamu tuhami di horong di ula-ula di sudah disangka ni rohamuna sakap tanahuli do nanenggan di bagasan tikon ngados tahi muna hubereng dihamuna nomor hula nomor poru alani ini tanyang dosa kami lalu nggak dipersangka kok kamu hamil tutuh hudul kami di lembung muna jadi dos matahi muna dinalau mangulahun adat di bagasan tikol manadok pamurun muna di bagasan tikol pabtima Bagus selutna orang ula-ula do tulang muna tulang nami dihada panuturion nang pinasa-una wari parke limambu nuain pe raja nami mau lihat ma di pasar rona siap putih mami margawan mau lihat somalima raja memang baru nuain pe tong uma sinabuk di bulu nami nasi dia bodang naik pasar dong siap putih mami raja memang baru mau lihat ma raja nami kami bentong alat salutna kami nama hamaran di zona guru nami doa sarta nami lumubin na di horong ni hula-hula do tulang nami asal jalo kami jo hatap panuturio na sesada hata kami lapas haton tu raja pati kami cuma tikir gabe raja yang baru belum kamu
Jadi soni madihita na malamarang ibabara na puta sa morang sibidwa mabaubere. Soni nang dihamora jadi long asahutan namin. Lumubi madiha ko sa luna orang ni hula-hula tulang na. Di pagkatayon namin, doho raja ni hula-hula namin raja sinapila. Sinamong nalaw si pasahaton namin. Si sahali manopahon, si sahali managrekon, no di pasada do rupiah ni Indonesia. Di si balupuna si hudana si mamasna. Atau masa sisa ada siapa doa kita di dalam maparjulo hatapan pahiyo siya beres semua spiritual. Joma, sama bubu. Tabur. Ini tabur, bila baru. Oke. Sama kita salurna. Orang dulu. Jadi Jemaah sedang memberikan imas peluang kami saja. Yang kau dalam pos malam belum kami dari Budi. Dema dia mau guru dari nama semua orang spiritual. Tidak sama seperti jatuh orang jadi lo masa utara. Lugu mema dihamu saluhuk na nahu pasangapihami orang udah tulang namin. Dapat matikina dapat lumpas na raja nami mangido panuturiyo kami. Siap kamu saluhuk na orang udah tulang namin. Tutakas ko di palinunton raja di pangkatian nami. Doh raja di hula nami raja sinapela. Alani raja nami sinamon kalau si pasahor nami tu hula nami raja sinapela. Sisa hari mga bahog, sisa hari mga lektor na ibasada na meron kaya Indonesia. Moro tu si diwali tali pera raja na isinamot ni di pagkata yung asa tuturi ako ha pera raja na. Puro na. Lalu ada dengan juga mau diperlukan dua seperti dilami dan dokter juga. Kita orang ni hula-hula ini ketemu orang. Soalnya pagdilo kita orang di hula-hula paano tulingan. Rajae, Raja Sabaki, Tuna, Rajae Simanata, Tunang Torobo, Rajae Negaho, Tunang Rajae Simanata, hula-hula mga karabarangki, Rajae Sikanggang, Raja Iskandar, Raja Iskandar. Orang di hula-hula mo sa lahat ng mga pasahatok lahat at mo. Nagagawin na dua. Ito matuto. Ito makabaya, ito magdalo sa pulon. Ari mo magdalo na mapulo. Ara nung mahamu, masih pauluan. So, ini mga siap kami. Orang di hula-hula mo. Mau lihat ya? Kalau panuturi yung Tuhan. Toh matong Indonesia dua dan kami berusaha cokal dua jari. Hamudo na manuturi na toktong mga jara-jari kami. Alalim mo liate mga dihan. So, lima nang dihita na malamalangki. Dos marawan kati, hatanan na siya. Uwi maduwa na ako natin. Mau liate mga. Jadi so, lima diha mo hula-hula namin raja sinabela. Mohon mga raja mo raja na niya sa hatang kami sinamon. Ni Boro ni raja. Mau lihat cuma raja yang guru, mau ngare di biang atau kamu mak sinau ni guru kami. Mau lihat tema raja nami sinamot na ispasahaton nami imana di pasada gabi rupiah ni Indonesia isi balupuna isi mahudana isi mahorbona isi masina stopol raja nami ono 10 juta rupiah sidobutkan. Mau lihat tema raja yang guru. Mengatur tegas menolak menjawab kamu si topol ono 10 juta rupiah. Alai raja yang guru. Dia ka suya panawat termoy man ko migo pada doi kotakas doi dari bawah di mana ya. Oh semua raja itakas dulu sa nami. Mau lihat yang guru pasal kamu sinau ni guru na. Semua diamu suhu bolot nami. Dia usuna Roma utusan. Selain Roma, raja di Pamurota, dinaraw pa sa ato sinamong ni Waruta. Asa mga raja mamu, buti ma. Musik.
Dari pasahaton sinau di buru nama. Aduh. Ini baru buru. Masih, kamu mau kita selalu. Pasatawa musiyang guru tu si Jalwar. Nama Jalo opukera sinapela guru aridona si Jalwar asa kabaisa Saudi. Nah pasahaton. El situmorang inanta buru si ide amanuandre. Masih. Pasatawa musye raja ng guru tu si Molohon. Nama Jalo amapanya sinapela guru si Marani. Na pasahaton ule situmorang inanta buru si Marmata amaru. Pasatawa musiyang guru tu Baroro. Nama Jalo opu maruaral nenggoran guru sinapela. Na pasahaton jena dap inanta buru situmorang amani harapan. Opu maruaral nenggoran guru sinapela. Kabaisa Saudi. Inang. Ubatulan na mara ang guru. Asa kamu jadi asa guru aja belum yang ambil tulang kan. So lima dia ulau bersama biami. Dia musuh. Orang ulah do ulang nam. Raja Nami Raja Ulang sorry mana. Nengroma ni pasal do ulang pasal ubatulan. Pasahan wait lang.
Manjalo. Mabukan na may nung muna. Tayo sinambela. Si Jaro Manay. Inata Boru Sinalo. Pasat tamu mo siya mang baru tubali ka suhud. Do kung mau nila muli na Manjalo. Ama Yohanes Manalo baru sigulian. Ang baru tutuyo siya. Na Manjalo o punta maro sinapela baru sila. Dulu ako. Sahaton El Situboran Inanta Boru Sianibar Amanina. Pasal tahu mo siya mang baru tuwa walu ako. Ano, ang ako ko sinapela baru sila juta. Sahaton Sianita Maramarangi. Opu Leika Situboran Inanta Boru Barusi. Oleh sektor Balaraja, Amani Puji Situboran Boru Stokpul. Tumpala niyo po namin, bola niyo na Boru Bere 25 pro. Na Manjalo, ama Jeffrey sinapela Boru Silegan. Boru Bere, na Manjalo, ama Jeffrey sinapela Boru Silegan. Kau mau siang Boru hubungan sinapela Balaraja Boru Bere, do hubungan sinapela Boru Bere Sibante Barat. Budang na 2 ako. Oro. Na Manjalo, amasal sinapela Boru Mani. Tinggalnya itu lah. Ala berpuji nama Raja Dewang Boru. Masa tahu nggak tuh versinya bu? Moro Raja Dewang Boru berkas doa yang mau nanti. Ayo, mau masuk surga kan? Jadi Sahaton di tim Marak. lihat mah dijual, mau lihat mana kita salurna. So ni mah diamu ahani barutul kami. Dison rodo kami ang idol ni barutul Raja Sinapela. Ima nama buka Parsarepeo. Boruta didikyon. Alanang sisya boru dorita diulota dibega sedikyon. Moro diutamu ahadoni. Boru saragi matoni. Moro diutanami. Boru Sinapela matoni. Boru nami. Jala adong doa kanina dua-dua yang nama top. Jawi hokdoi margulang-gulang. Sia dia betong berai mahala boru sayo doi boru ditulang. Langsung dibikyot to ahli baru dulu. Buat kami di sol tanggo. Asa tanggo matong pertuturan kamu mulai dibikyot satu alia di namanyo. Moro kamu di jolo, kami ma di budimu. Moro kami di budi, kamu ma di jolo kami. Langsung kami do dua takasan. Asa takasin lau di purba takasan usina pola.
asa takas matak kita maduma tuwag kasamay ka mamora. Namun sisa huru kita diulot ka las video. Las bisondo ani bardul godam to ujalo ami sinawong ni Borutay. Jara siya sinawong ni Borutay. Pasato nami yontong tuan sila siya sinawong ni Borutay. Molo tupe ani bardul Syawadol na boy, darbasan kami sinawang ni Borutay, lasma roamu ani bardul nami. Siya pwede maami. Yan kayo maubasa, tayo matuwa. Dati matutuli tuwaka, mau dati matutuli tuwaka para lupason. So, biar romo anak kami, so ahan pertulu, mau pasakaktor. Karena naurbar keperluan apa di pasar, sama hidup menangani hidup itu, kok jadi mau bulan tunggu dia dari tunggu bulan. Oke, angin beruntur, nongan di pasar taruh tunggu kami, somon boling burung waktu sebulan ini udah sebulan. Tung suami mah pas kamu tidak Tuhan pas Antoni suami itu udah pas Tuhan kami mau songkan buat ada udah kita sedikit bagaimana orang Mose. Ya. Baru kami dinalaw akan untuk tiga pangalan. Asa bentalang wajah musik dia sebelum bulan ini. Dolor musik, jangan lihat saja. Demikian guys, mengingat waktu durasi video tidak membatasi. Jika ada video yang tidak begitu jelas, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan